نفوساوی سر 140 هزاریه و گشما سرته لسر زراعتیه لسر حیوانایه و لسر فستقایه زوان سال داویه لسرته ایشه فستقا زراعتا فستقا زیده بیه و گشما ملتیوی پرجی لسر ویناکیه نفوساوی زیده دبه باجاری و مزن دبه امجیش بوه مهاتن سرته دی مسرته زیارت کن انشالله من نوا باجر بگره اما صنعتکارا ببینه اما شغلکارا ببینه اما باجار ببینه اما جیه دیروکی ببینه انشالله کرم کنه ببرا سرته بگرن بله تماشاوان هیجا تماشاوان روی ولات ام ناوا سرت دگره ام راستی 50 رکعت بگوری سرت ابنا مشهوره ج ولاتی کو مثلا و 50 دی ما قاش سرت 50 تی دری لبر اماتن جیوی چکو ام نبین ام ناسکرین مگو نابه مدیل سر عربی 50 هبو و ما اصنافه خودی ما برای خودی ام جی پرس ام اولی برای خناس بکه بش رامي 50 ام جی پرس برای متناز بکه نوفي من عقيدة كي عقيد قوات بشترى ويت سر شبابتي شباب باش ان شاء الله الحمد لله هين شلون باش خد جوار راضي مش سرتين ام خلقي سرت ناس نافا سرتي كي عقيد ام جنوبا سرت ناس كوتشر كوتشر سرتي يسر شباب كي عقيد كوتشر غورسونه بله بقى كي عقيد نافي بنجاري چي نوفي بنجاري جرات بجن ربيس و تركيش بجن يايلا موزي بله يايلا موزي شخو ام بيايلا موزي بي نافي مشهوره بقى فيال كيرشنتي اف زوزانا چدبن زوزان هرکوره زوزان بروریا بله اف در برفتر چدبن بله انا بچی و کیلیایی کیلوی هم دن 8 ماشاءالله باهایی جی بگی فایده وی پنجاره چی که گی فایده وی پنجاره بارساق را باشه قانسر را باشه نوره شکر را باشه تانسون را باشه بله یعنی فایده وی ماشاءالله فایده پر فایده وی پر خلاص نبی یعنی مچخا بجه خلاص نبی بگی ملت کرفت پنجار ملت کر یعنی تونات خلاص نبی نوره و هاوی کومدی ملدر بجی باشقه بازار از دیار جمع در نوره جمع داره و به زوزان بلیس چدبه بله جوی درجیته جوی د زوزان بلیس ته واشتره بجم زوزان اولی برور وطن بله وانه چدبه وانه چدبه tabii genelde Lozan açıyor, ne var halim? Tabii. Karayazı içeri. Demek ki cihe hinkayi, u cihe Lozan ne var? Beli. Beli temaşavane heca, temaşavane bir kıymet. Beli megor rebes, ne var ki agil? Hem rebes, me pincara rebesi nas kır. Beli, gerame nafserte berdevam dike, keremken بله تماشاوان هیجا تماشاوان روی ولات گرامه لسرت بردوام دکه معلوم وقتا کو بریان ته گوتن سرت ته بیرامه وقتا کو مر سرت ته گوتن بریان ته بیرامه جبر وی کی وگا عمل لوخانته کی بریانایی و حواله ما برای مل جمنه خدیه وی دکانه و شغلکار خبرکار وی دکانه البام ان شاء الله ام بواره بپیون در حق وی شیدا در حق بریان ان شاء الله ام بواره بپیوه بله تماشاوانه هیجا اما عولی برای ملکی لکامنه از جیب پرسم اما عولی بالناس بکه پشرا درق بریانی دا جیب پرسم برای من تناز بکه از بدری ما کی بدری مدی سرویس وای حاضر جبو مشتریا هون هوا حاضر کریه بریانی ادو خازم بیا بپرسم بریان چواته چیکرن بریانی پازه سپیچید بله بله سرویس هم از ساعت 50 در باشانش که سپیس چیکرنایی بچوایی که بدری یعنی چیکرنایی تا کمیکلی و اینو خلاص بوده بله اونو کمیک سه ماه اری یعنی ساعت و نیم یعنی نزدیک 2 ساعت و 2 ساعت و 20 دقیقه میمونه بله peki hundvana çi da çedik mesela ciye kule de hund prejine او تانورتنا بله 3 متر کوران بیوناوه هست بله
ده ساعات وديميات تيدا يعني تيداي. هواي خفافيش كي Yani hon vi goşi ber hundur rivi dedi. من هواي Peki hon birun çedik yoksa biruni xod çedibi? خوفا يونيو خوشد Biruni xod çedibi hon bera bire dedi. بله بله Ev bu xod kele. بله بله Ne var? Beli. Beli. Peki pişra hon derdiqi. هم درخني Saat çeda hon derdiqi? ساعات صبي ساعات بينجو دم درخني Saat 5'si be. بينجو سبي Beli. ماشي ساعات بينجو Beli. ساعات نهو Beli. ساعات 11 هذا سي بورتيم روجي Se parti hon servis dike. بله بله Peki roji hon çen hapez difroşike ke bedri? اما نيزين كي طالما بيس حبام دفوش Maşallah biz hapez hon difroşe demek ki müşteriye biryane pere demek ki ev kudu xod pere. مشهورة إذا حقيقة مشهورة وحقيقة خوش جي بالطعم جي بأكل جي بله بله تما سبان إجزاء زي با أوصاي ما بكرم كبراهيم بله براهيم شغل فيل ساكنين مديد دبري وجوشت بسيرفيس ذكر peki ve hatana çen servis froti براهيم Rusya seviye 3. yer. yani via partiya siyahı Ya sonra. her parti ki çen servis eder ki 5 seviye, 6 seviye. J derdik evi Hayvan olarak 5-6 yer. beli beli peki براهيم fiyatavi çavayı fiyata biryani والله فياتو برياني نورمال مثلا كم كيلو يس حفتي مليونة beli كم يسيزا يصدق كلا يعني ما يعني كوتشي كلا pez olarak ne var? نا 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 كيلو كيلو Ha kilo bir kilo tipi viyavi. Tabi viyavi tişki yani herkes kanı bixo ne var? بله بله هركز قريب قريب Yani insanek normal fakirci kanı var bixo. فقير Beli. Beli. زونه يعني İca işe ve hoş inşallah. خذ له زعب واشا Yani hun memnune. زعب ممنون من لا تجي ممنونة Beli tamam şabane heja. Eme büryane çekerin avi, birivi u goşti inşallah meşaniye bide. Kerem ke geramet seti berdevamdı ki. Selamun aleyküm. Usta kavat be. شافي من تكتري من Çavanun başı. انا كان يتصبي Uçu çeyrike. والله عم بقول لك شيء Kamu nas bikin nave ve çiye. شافي ما مراده Murat. Bırak nave ve çiye. شافي تايرويا Teyro. بلي He. Peki Murat. Un çıkar idik evçi işi. والله ام شيدك مجبوني كيلو ام شيدك ما بانا He. Hep düşüyor bu çocuk ben kazmayı. قزمايا He. Başka uçu çeyrike. والله ام داتوك شيدك بفر شيدك داتي دارام شيدك Beli. Beli. Teknoloji peştaşı işe ve çavayı. اي شيء ما خراب بويا Harabiye. اه والله Yani adamın gündüz üstüne bir işe ve ne var? وكان جي جنديت النبع اي شيء ماشي شيء نابع Ne var? Ez benim ve hunda dasa çeyrike. عول هالروش ارجفان بنجي حد فروتو بنيتا مكي بنجي حد من افروت Ne var? Yani beri roye penci bu. Ana sale penci ne var İbrahim Murat? ايه بنجي ام نكرم بفروتو Peki tako başkan şu çeyrike. والله داتام شيدكم تبرم شيدكم ببرم شيدكم مرام شيدكم Beli. هم دي شغلن شي عيش هبا هم دي شغلن Beli. Beli fiyatı on çavayı keke Murat. والله فيها تيوان نورمالة Ne var? اه والله Yani bu müşteriye hep aslında erzanı ne var? بري دهتال جران تربو يتال ارضان ترى Erzan. ارضان ترى Beli. Beli. Peki ev çuka ve ev çarşıya ve bir işiydi. حمنا ابي ها صفار هنا تنكجي هنا عيش ما شيدكم أري. ذاتا تيرتي حمو سيحب حدت مانا باش قانا مانا Yani tevi tesi hamayı. Kek tüye. ددو مانا ادو ددو ديجي مانا ديجي سيحب مانا. او باشقانا باش مانا. قانا مانا Yani kocaman bazar ki. حمو تيرتي قنفلي بيت شلحب حدتها بو ايرو سيحب حدتها يعني Sübhane kadiyayı ve revişi miriye. مريا عيش Ekhode Ali kare ve inşallah. Yani van inşallah ber teknoloji demek ki kış kadiyayı ne var? اه والله تكنولوجي Maaf kiri. Keke Murat kavat bujvara. Amanete khoda be khatire ve ser çabe me. Kode jwara razı. Şabe sabır rahmel miriye.
Aleyküm. قوت بشترا شناف خير دا بخودش ترازی چوای تو باشی الحمدلله باشی تو چاو ناوی من دا بخودش نافت عزت آره که عزت تو چی işi diki ama battaniye çedik Battaniye çedik. seccade çedik maşallah ser خير inşallah işte razı bir peki medi battaniye de خوشک و تجاده de خوشک van ayetana van nave خدا و پیغمبر در نقشین maşallah پر خوشک inşallah inşallah ama nakş çedik Bəli. seccade hiç böyle meşi بله battaniye gora çedik gore gora peki hakip mesela evi dedi mesela eşya meşya yok arı arı hem şey çanta haybe هيبه وانا بله كيكي اذا ازي فيا بيجن امل نافا سيرتي دغريا جو ناسكرنا سيرتي وام سيرتي بده ناسكرن بتمشى تماشافان خو امج رابر تي فيتن وبرنامج ريفيه ولات مملكت yolcusu hem digarın yani yolcuya velatın ben خودش راضي به اذا قلتن عزت usta لدكان اخو او çedik سجاده çedik bataniye diş belve ki mete ziyaret kir ومتى سر كاردي بلي زعف عملية تجي شغلات تجي ما شاء الله خوشك باقي هم فياج شو شيء ذكي مثلا في خام ماضى فيها شيء tuzane ve bazı çur evet keş dibejin keş tiftik ha bizim yep çur evet çur Mane uğruk çur mane jer arı keçi yani bizim hep çur bir de parlaktır yani kıl keçisi değil normalde bu hava hoş yani bu hoş yani parlak hani güzeldir yani yazın serin tutar kışın da çok sıcak tutar. Yani hususiyeti ya bir tudre abine hinkayı dikiriz. Aynen. Ne var ki izle. Böyle. Peki kage işe de çavayı. Sen frotanı. Şola. Elhamdülillah. Müslüman yine bu her zaman her daim beş elhamdülillah. Ve işe elhamdülillah. Elhamdülillah. İşe başı. Elhamdülillah. Şükür kadar. Kage de tukadı bir acı bir bez. Mesela لما زمان ميزانه سير ببتانيه خو وفان سجاده خوني اويجي مشهور فاني اي بزنا يعني مويه بزنا كنتو انا شيركه فياج مشهور بل مشهور تياوي متى زيارت كر ومتى شغلات دي قوات بشترا وخدي علي كاري تبي ان شاء الله تدخل تشتكي ببيشتر ميكروفوني ما عزيزار çedi bejim ama millet شيء حقيقي stand seccade keş hakiki for sağlık için iyidir. Sağlık için iyidir. Yani diye bira veya bigre vana doğal hakiki bu sağlığa insan bazı braver betaniye müye bizna bigre ne var? Aynen ve haber et. Kage izzet qavet biştara. Rahmel miriyete be. Xude bereketa xuteg inşallah.
تماشاوان هیجا تماشاوان ریوی ولات مسئله برنامه خدا مگو هم سیرت دیگرن مگو گیشما سیرت یک جس سال داویه لسر فستقایی جبر به کی عمل چارشی و سوکا سیرت دیگریا من نری لوی دکانی ما فستق دی فستق سیرت دی مثلا ده اسناف خود جوان عظیمانجی به معزوماتی ما قبول کرد بگا جوی دکانه جوانه کی خودیه دکان البامیه امی عولی بی ناس بکه دور امی در حق فستق ده امی پر بپیوه و شخو هنگوی پرواری جی که مروردی امی در حق بیده جه خبر بده و صابونا بتم جیل ویدریه شخو اب جی که مخصوص سیرتیه و سیرت مشهوره سر بینا که جی انشاءالله امی برای خورا پیوه تابی امی عولی برای خوناس بکه کرم که برایم Ben abimi Yakup Yıldız, Eruh doğumluyum. توش اروهیه Bale Eruh'yum. بله پکی برای یعقوب مگو امی در حق فستق دا امی برای خورا پیوه که در حق فستق سیرت اجمرا چند کلمه ببیجن Az teki açıklamışım. tamam tabi beyce az kanım güzel fahmdik inşallah. Tabii. Fıstık çeşideme ana çatlak, pense çatlağı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani dübü dokuzsun. Bale, 9. Pense çatlağı sonradan çatlatılmış. Evet. Ana çatlak dalında çatlamış. Birinci kalitede diyoruz. Yani yek lidare ve debi ve bi yek jibi pense verdik. Bale, aynı öyle. Bale. Onun dışında fıstığın geliş hali şöyle, yapılış hali böyle. Bale. Açıklayayım ben abime. İlk Kerem önce fıstık hasat zamanında biz işçi amele tutuyoruz, götürüyoruz. Bağlarda falan çalıştırıp ürün getirtiyoruz. Yani hun amele digri dibi ser bahçe hun biya ütop dikir peki bahçe ve yoksa kire dikir. Hem kira dikin. Bahçe kire dikir. Bale. Üstündekini alıyoruz. Bale. Üstündeki aldığımız fıstığı yeşil fıstık olarak hem satıyoruz hem şey yapıyoruz. Belli bir kısmından geçtikten sonra ana çatlak haline getiriyoruz. Bale. Ve tezgahlarımızda satıyoruz. Dışarıya Türkiye arası çalışıyoruz. Bale. Yani hun kom dikir. Bale. Dışra hun ego ve bi şkor hun ve bi ego ve nebi hun ve dikir. Dışra enektini dikkan akı edici demini hun dişin tamam deri Türkiye. Aynı öyle. Hun dişiniz bu frotani. Ne var İbrahim? Bale, aynı Bale. öyle. Bale. Peki bana fiyata van çava İbrahim Yakup? Fiyat evi hole, şimdi pense çatlağı amnusu pencole dupuşun. Bale. Ana çatlak birinci kalite. Çülük pencam dedin. Çülük penç. Bale. Tabii de çok az İbrahim Yakup. Pense çatlağı 35. Çülük penç, evet çülük penç. Ev çülük penç. Kalite yekemine. Ev birinci kalite. Bale. Tek tek seçme yani. Bunun sıkıntısı kesinlikle çıkmaz. Bale. Garantili ürüne. Peki İbrahim Yakup tamiye van çavayı? Tomayı birinci kalitede ve tomayı birine. Em ikram bikin. خديجة راضي به زي عافية حب بي. جيم ميزك ان شاء الله خديجة راضي به Çıkab afiyet be. رحمة المرية وبا من تعمل بنيرش خور رنجي وخش قيا ذكر Tabii ev birinci kalite yani. Tek tek seçmez sıkıntı yötüne بله garantili ناف خوش ürüne. gerçekten tamamı metam kır Aynen خوش öyle. خديجة راضي Sesi. Peki براي اخو مدار حقي في استخدام بي انبياء عالمي Bale. ما بيجا كو ما ما دكان ما هنغوي پرواري جدي Bale. اما بدرباس با هنغو طبعا. زمر بعصا هنغو بك Tabii. بله بله براي اخو ام وقنو تبدن خارشي قمر برا تماشاوان تبينه Tabii ev pervari balıcı ve fıstık koyar. Çeşit değişmişti ve hala haya mesela 30 liralık kaliteye mecaya بله 120 liralık kaliteye mecaya. ne var Bale, aynı. tabii ciddi yani Yani şeker oranı hem de bejin. Mesela o şeker oranı izahtıra, ev şeker oranı hindiktira. yani خالص مخلص هنغو به Tabii hingi ve şifa niyetine. Zoni birinci Bale, kalite. bere ilacı Hem bir- son kaşına kadar garantili birinci kalite. Gel yani baş. bir ilacı ya Tabii peki kesinlikle. bir gutego kalite ve zede Bale. evet şey ne var öyle çay pervari Aynı öyle. Lebelehim bejin sıfır şeker ama sıfır şeker kesinlikle. Ki beje vorot ki. ne var yani Aynı öyle. muhakkak şeker Tabii kesinlikle. evet teşekkür hoş go çünkü yine insan da kapandı ne millet dedi be işte şeker hiç değil demek ki be çok az hep bütün insan- bir muhakkak dedi hey ne İnsan var eğri otursun düz konuşsun yani. ne var gene mera rast haber bede Aynı koytar var. koytar rast Sesin- haber bede rast İbrahim tamam bele peki hun mesela bir çen kilonu van tenekana Ya 1 kilo 200, 1 kilo 150, 1,5 kiloya yakın atıyor yani. yani her iki yek kutusu yek kupensi yek Bale, aynı bete var. yani ne var Böyle yazın. ama bir hali hun de froşe Tabii. bele peki iyi kudu kavanoza falan da hey mesela evi abi froşe Böyle süzme evoşaya keremkine molerin. tamam her bavici inşallah Bale. bele Öyle süzme meşi holaya. Avana Ab birinci kalitene. Birinci kalite süzme kara koğan. Bale. Kara koğan balı. bele Hani kam şu şani kamerayı bede buraya hani şu kole kobikim. bele Ev kesinlikle birinci kalite. Hem son kaşına kadar garantidin. Bale. Ev geli koşa. bele
Şifaniyetine dama bikirin şifaniyetine dikirin. Hay böyle şifaniyetine arıyoruz am vini şovut kin. Bəli. O haya mesela başka kalite şey aslında şu tabii ki Bəli. pervari olarak var Bəli. ama bunun kadar kesinlikle Ne olamaz. yok ya kancı peki Tabii. bana veya bir şey fiyatı bir Yakup. Fiyat evi am nunuzda var. Yani daha doğrusu 90'a veriyoruz. Yani Nokta, evet. Noda, bəli. 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 Tamam bir Yakup ya deyine. Ematın şu ber hüngüv ba lejer az evd benim. Aynı var. Battım sabunu. Sabun bitim dibinem bəli. Aynı var. Evya bitim sabıkayı tamaşa vanacağım. Şu me bahsa me go sert بصابون اخونا بتم يجي مشهوره وبراي ياخذ خدي جراج مر بحثا فستكر مر بحثا انغوي فرواري كر كلام كي جاج مر بحثا صابونه بتم بكر Af sabun yok gondoya. Am yaklaşık olarak 1 ton yolluyoruz ki 200 kilo kadar çıkıyor. Menengiçle yapılıyor bu. Yani Aslı mı? Kızvan. Böyle kezvan. Hun dişini gönda. Aynen. Sonraki dişini ev yüzüve düstü kilo zer çelik. Aynı öyle. Peki Fireyiz. şöyle bira yapıp. Am hole çetken kolu. Am redkin ve de avuk mesela am öğütmüştün. İşte am haşlamıştın. Böyle haşladıktan sonra sıcak suda üstüne çıkan üstüne çıkan yağ tabakasıyla birlikte kalıplara döküyoruz. Kalıplar şeklinde dezgahlara ısıtıyoruz. Bir sürü keliya şunda runi derdik evser. Böyle. Evruni kuder kati unutkan kalıba. Aynı öyle. Bir şey kalıpta biyavi şekil digre. Tabii aynı öyle. Ne var İbrahim? Aynı yapılımı aynı öyle. Peki vanajika vek hünguvu fıstığa kalite bir cihane? Tabii kesinlikle faydası bitmekle saymakla bitmez kesinlikle. Bunun faydası kalite biçi. Kaliteyi birinci kalite fayda hole ya mesela. Mesela saç dökülmesine, kepe, sivilce birebir. Yüzün tahriş olmasına kesinlikle birebir. Yani doktorlara doktor insana başı, cilde insana başı. Aynı öyle. Hay tahir bu doktoru yeştere beje kesinlikle bıttım sabunu. Bıttım sabunu senin çözümündür kesinlikle. Bəli. Peki tego güç ev şu kalite ve yeke. Bəli az benim. Ne öyle? Aynı öyle. İbrahim Yakup خودش راضی سلام. خودش بله تسالم کی ان شاء الله والله خودش بله مشتاق فستق علمي ونقبي برواري علمي وفشره هم صابونه بتمشتا علمي خدا بركه تاخذ دكانه و امانتي خدا بمخير وخشيده ان شاء الله خاطري و بله تماشا بنه هجا گرام سرت بر دوام دکه ما هنگوی پرواری فستقه سرت تا پرواجی سرت از ویج بجم و بتم صابونه ویجی مدی و مواد داناس که برای یعقوب ما خوشک داناس کن خدا جه راضی به بله گرام سرت بر دوام دکه کرم کم نه بیارم تماشاوان هجا تماشاوان رویه ولات گرامه لسیرت بردوام دکه گرامه لولات شیخ و مشایخه لولات ولی و مدرسه بردوام دکه بله هر باجاره کی مرکز آوی جبره دا جیکو جامعه مزن لیبه جامعه کمد اولو جامعه لیبه او داره ام جی آنا لسیرت لحوشا جامعه اولو جامعه نه ام لبر دریوی نه لبله ادخوازم در حق اولو جامعه دا چند خصوصیت بینم سر زمان خصوصیت یک ev cami ji teref Selçukluya da Anadolu da camiye ku en evl hati ava kirin ev camiye ji teref hükümdar Muhsin Mahmud bi İshak Paşa hatiye ava kirin İshak Paşa hükümdarı ve derebiyi Muhsin Mahmud be emri vi ev cami hatiye ava kirin ev خصوصیت یک خصوصیت دنیا لپیه من راسته مناره جامعه هیه به نقشه کی خوشک به صنعت کی خوشک به صنعت چینی هاتی آوا کردن لبله لسر مناره ریاضی عربی به شکل موتیف کی خوشک به صنعت کی خوشک محمد ابو بکر عثمان علی عمر هاتی نفساندن به شکل کی خوش به صنعت کی خوش بله دنیوی جامعه داجیکا ادخوازم سر در اخیوی دا این خصوصیت بین سر زمان پنج هم محراب دنیوی جامعه دا هیه
بگور هنک عالما اف 5 وقت نمیجه دمعناوی دایی و بگور هنک عالما جیکا اف در حقه مذهب اسلام دایی یعنی هبونا زیده بونا مذهب اسلام دایی خصوصا کی دجی محراباوی مندراوی منبراوی جطرف شیخ نجار کوسر دیبیه جدارا گزیاتی چکرن و دایوی جامیه لبل پشرا اف منبر هاتیه هلاندن هاتیه راکرن و برن آنقره آنا لوی درید مزیده یعنی اورجینال حقیقی منبراوی لوی دریه یا کو آنا گویا توی تقلید کری گوری وی هاوی وی چکری دانی نوی دره بله جامیه کی زاف سپاهی بله وقتا کو مرو ها سرته کو مرو نه ویسر قلانی شخوچه ناب گره مرو ویسر قلانی زیارت بکه ویسر قلانی نس زمان رسول خدا دا ایمان به رسول خدا هانیه لبل رسول خدا ندیه نه صحابیه جوان کسانه را تی گوتن محادرمون ویسر قلانی ناوی بین عصر ویسه جیمنیه جگنده قرانیه حکایه ویس القرانی ادخوازم جوره پیشکش بکن بکرتایی تابی ویس وقتا کو 4 سالی بی بابی رحمت کری او دیا خود مینه دیاویجی اختیار دیا خود نیره شوانه پزه شوانیه دکه بکی دعوتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پید حسه دخواز رسول خدا ببینه تی مدینه تابی اجبر کو دیاوی اختیار اجبر کو ازنا کوش دیا خودتی اجبر کو کرته تی رسول خدا دخواز ببینه لنابینه چونکه رسول خدا وی اسنای دا نل ماله نل مدینه جبر بیه که رسول خدا نابینه و دبی سلاوه مج رسول خدا را ببیجه از هاتم مخواست به ایمان بینم شخوم به ایمانم مخواست بی ببینم لبل خدا تعالی نکر نصیب دیا من خوشم ازنا دیا خونده کرده بو از وگرم یمنه ودگر یمنه ناب قسمت رسول خدا نابینه ویسر قرانی ده حربا صفینی دا لعلی حضرت علی همبر معاویه حربه دکه دوی حربه دا شهید دکه لسفین شهید دکه بگور روایت مملکتی وی ایکو قرانی دخوازه جنازی بیمنه تابی بان مسلمانه دوجی دخوازه باخو حضرت علی سیحب تابوت حاضر دکه دبی لپشتا دبی دکه دبی هر یک دبی کی تابوت کی بگره دبی تابوت جبنک بگره مملکتی خو بگور روایت جوان تابوتانه یک تیوی داره جای والای خدا زانه ویگا یک لویدری لبایقانه لسرتیه یک لسوریه للراقایه یک جگه در قرانی مملکتی وی بله سه حبجی و سرقرانی هیچ بله که جدا تربیه و سرقرانی هیه امجد به ان شاء الله جیگو راست جیگو روایت صحیح ابو کول لویدریه و سرقرانی ام دبی ان شاء الله لویدریه ام البر ترباوی ام شو برسری رحی را فاتحه شان و بله تماشا هیجا انسان کی وها بقیمت برومت ما زیارتیا وی کل سرته خود تعالی بو بگرینه بله گرم سرته بردوام دکه کرمتون ببر بگرن